Maya payabak po, kaya kayungan. Kaya bela, kaniting Santa Misa, ring makatuki. In kapasalamatan, Darisardas and Luz Medina and family, Imelda and Clifford Ray Umali, Tony and Rose Gopez and family, Jaime and Adena David and family, Lisa, Kate and Ram, Sarah May Lugtu, Villa Villarais and family, Nimpo Rosimo and family, Mac Velasco and family, Fred and Jenny Salalila and family, George and Thelma Lintag and family, Generosa Canlas and family, Lori Jimenez and family, Rebecca Erese and family, the residents of St. Ferdinand Building. Para king special intenciones dari Mary Manet Pineda, Dick and Helen Galang, Ella Gomez, Eleanor Ventura, Chonel Pamintuan, Pauline Dayrit, Zeni Cagyat, Curvy Neil Garcia, Socorro Garma and family, Benedict Gerald Rason, Filipina Maliwat and family, Sarina and Patricia Foronda, Lori, Romel and Rashid Medina, Jerome and Patrice Mercado, Lenin and Evelyn Malang and family, William Russell Malang and family, Tricia Denise Obrador, Liniel Faye Bartolo, Rolly and Eder, Rolin Ann and RJ, Ruben and Suseth, Jason Balagtas and family. Para king malagwang kapaldanan dari Sister Benita Reyes, Remio Pangan, Melissa Villanueva, Ronnie Reyes, Peri Deirit, Rose Tiglao, Clarita Doruelo, Irene Otencio, Pauline Deirit, Nora Miranda de Dote, Neil Tanhueco, Milger and Antoinette Javier, Archimedes and Mary Joy Reyes, Filipina Maliwat and family, Annalisa Osorio, Elaine de la Cruz, Maria Andrea Tatlonghari, Michael Angelo Mariano, Crystal Rio Manuel, Luz Medina, at ding sablang kapatid ama sakit. Para king pamanantabi at proteksyon ng Banal Espiritu, king pamilya ng Ani Rason, pamilya ng Antonio at Josefina Guevara, pamilya ng Alfredo Jr. at Amelia Julian, pamilya ng Bert at Angie Bautista, pamilya ng Imelda at Clifford Ray Umali, pamilya ng Eusebio at Norma, at pamilya ng Andrea David. At para king alangang kapaynawan daring kapatad tang Mia Ubie, Di Manuel, Teresita, Mark Louie, Juanita, Benjamin Sr., Carlos, Corazon, Angelita, Francisca, Cesar, Marian, Merla, Olga, Cristeta, Arsenia, Mariano, Siriaco, Rodolfo, Emiliano, Nieves, Perfecto, Paz, Jose, Trina, Perla, Benedicto, Rodrigo, Mark Romuald, Felicidad, Maricon, Lionel, Oliva, Maria Cecilia, Cesar, Wilma, Walter, Ana Maureen, Amando Sr., Estela, Narciso, Maria Clarissa,
Demetrio Belen, Danilo, Emelita, Cesar, Rolando, Lai, Seferino, Angela, Rustico, Petra, Claro, Oliva, Rufino, Remio Sr., Victoriana, Rosa Angela, Elpidio, Florentino, Elizabeth, Soledad, Richard Jules, Sarnoel, Agaton, Consolacion, Eloy Sr., Purita, Virgilio, Melencio, Jacqueline, Raynor, Marilu, Christine, Dr. Luisito, Aparicion, Paring, Gonzalo, Domingo, Doroteo, at ding sablang kaladwa, Kim Purgatorio. Makatipon tamo, king lagyo ning ipampo ning anak, ampo ning banal ay Espiritu. Amen. Ing Ginoo manatili kaya kayo. At kaya kaan timorin, Maya payamak po kaya kayungan. maya payabak po among. Tsutahan na po king kalimanang Domingo, ning pamanyobling mebye. Kaniting kalimang Domingo, ing Ginoo, panabilinan na lang miyamasamas ding kayang alagad. Na po tang lakwan nala, kailangan gawan da ing mismong gewa na. Lakwas na ing paralan ning pamaglugod na. Sinabi na karing kayang alagad ing mikakalugod la.
antimonong makanano na lang liguran. Karing panawon anong no karin, meging dimot ing lugod tamo, king balang betong, anyawaran tamo ing kapatawaran ning Ginoo. Yagkastangin ing miyagnanagnan ing kapanisyan, magkumpisal ko, King Diyos, Ama pamakalulu, at kaya kayo kapatad, ing mi kasala kong bina, King pamisip, pamangamano, ampon pamanyapat king marok, at king pamagtamad kong gawa, king mayap, asukat ko sanang depat. Kasalanan kong mabayat. Uli nito, ipanigapo ko, kang nuan amariyang kapilan mang birhen, karing sablang anghel ampon banal, at kaya kayo kapatad, ing ipanalangin niyo ko, King Diyos, aginuta mo. ing Diyos sa may paying totoo pakaluluan na katamo, at ing pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala ng tangan sana, king bie alang angga. Amen. Gloria in excelsis Deo.
Manalangin tamo. O Diyos, at malugod ay impa, dininan mo king kamalayan, king degulan ning lugod mo, inyang pepaintulutan meng mate, ing sarili mong anak, alang-alang kay kami. Jesus, inawad ng mikakalugod kami, antimonong makanano na king liguran, dapat makanyan man, ing lugod mi manatiling matbud at salawayan, para ating magkulang, pagkaluban meng ditak mo man king sarili mong lugod, gawan mong apanaligan at alangkupas akalupa ning keka, aparating ating kagalangan king tao, parating maninton bayong dalan, at magnasang miras, lalong-lalo na karing kalulo at karing alang malugod karela. Idinganaduan mi, king kapamilatan ng Kristong Ginome. Amen. Makiramdam tapo, king amano ning Ginoo. Pamamasang iba't king libro ning dapat ding apostol. I Pablo at i Bernabe, nibalik la ka rin Antioquia, Pisidia, kay batdang pepaindalan Listra, ampon ka rin Iconio. Pepasik nangan dolob ding alagad, adis nanda ka rin, at inusukan dong manatili king kasalpantayanan. Kailangan tangan dumalan dakal akasakitan, ngarang sinabi, bayo tamilob king kayarianing Diyos. King balang metong karing iglesia, tinuldulang makatwang talapanibala, at kambening panalangin, at pamag-ayuno, peniwala ro king Ginoo, akarelang penaligan. Dinalan la Pisidia, at miras la Panfilia, kay badang penaral ing amano ning Diyos, karin Perge, tinaglus lang linuslus karin Atalia. Manibat Atalia, miglayag lang pabalik Antioquia, nung nula kamumulan, mi panibala king grasya ning Diyos, para king obrang ngeni, ikwara ng lubos agampanan. Anyang miras la Antioquia, tinipon doring miyembro ning iglesia, at belitarangan ing sablang depat ning Diyos karela, at nung makanano ning biklat ning Diyos, karing pagano, ing dalan painturo, king kasalpantayanan. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Dalita pakibat, ibulalag ko ingkekang kamalan o kanakong Diyos at Ari. Ulitan tayo po. Ibulalag ko ingkekang kamalan o kanakong Diyos at Ari. Malugudya at mapaglunos ing Ginoo, banayad ya king pamimwa at ekukupas ing lugod na. Mayap yalub ing Ginoo karing sabla, ingkeyang lunos at king sablang dapat na. Ibulalag ko ingkekang kamalan o kanakong Diyos at Ari. Ding sablang lelangan mo, puryanda ka, o Ginoo, at ding memalen mo, pasalamatan da ka. Ipamalitara ing ligaya ning keyang kayaryan, at ing kekang kayupayan. Ibulalag ko ingkekang kamalan o kanakong Diyos at Ari. Ipakilala dala ring sabla, ding mayupaya mong dapat, at ing maligaya ng kamalan, ning kekang kayaryan. Ing pamag-ari mo, alang kapupusan, kapilan paman.
Ibulalag ko ingkekang kamalan o kanakong Diyos at Ari. Pamamasang iba't king libro ning kapahayagan. Ako, Iwan, igit ke ing metong abayong banwa at ing metong abayong yato. Alane ing sadyang banwa at yato, ala niya naman ing dayat malat. At ikit ke ing banal na syudad, ing bayong Jerusalem, titipayang iba't banwa, iba't king Diyos. Antiya mo yung babaeng kakasal, makagayak ya bansa lubong king lalaking maging asawa na. Kabudabod, dimdam ke ing masika na siwalang iba't king trono, nga na. Ngeni ing tuknangan ning Diyos at syulibutad ding tao. Manok nangan niyang kayabe ring tao at maging balenala. Akayabe ring Diyos at iya ing maging Diyos da. Pulisana ing luwa ring matara. Mawala na ing kamatayan, ing kalungkutan, tangis at kaplas, uling ding bage, sadya linlipas nala. Nga nang sinabi nitang makaluklok ing trono, ngeni ibayo ko ing sablang bage. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Parangalan tayo pungening maya pabalita. Itamongan po, babyeke kaya kayo ing metong abayong kautusan, mikakalugod kayo, antimo nung makanano rakong liguran. Ing Ginoo manatili kaya kayo, At kaya kan timorin, pamipasyag king may pabalita, agpang kang sanuan. ligaya keka o Ginoo. Kalako ng udas, sinabi ng Esus, ngini, mi paligayan ni ing anak ning tao. At king kapamilatana, mi paligayan dia ing Diyos. Nung king kapamilatana, mi paligayan dia ing Diyos naman paligayan ning agad ing anak ning tao. Anak ko, ditak ng panawon ing akayabe ko. Babye ko kay kayo ing metong abayong kautusan. Mikakalugod kayo. Nung makananura kong liguran, makanyan kayo namang mikakalugod. Abalura ring sablang tao, king alagad da kayo.
nung may kakalugod kayo. Kaluguran kong kapatid, ing may pabalita ng kekatang kaligtasan. Kapurian keka, O Kristo. Pasibay po, maya pa abak kekongan. Panupaya yu po nung ingumilyang akong kakong asa dia English siya po. Ne? Bala ko po English siya po yung bisa, so magkamali ko po. Atin po nga kasebian nga na true love consists not in getting something from the lover, but in giving something to the loved one. Ulitan ke po. True love consists not in getting something from the lover, but in giving something to the loved one. Makanyan niya kano ing kabalugan ning tunay lugod. Mas burina ing mamye magdake kesa aking tatanggap. Makanyan niya ing tunay lugod. Mamye mo tatanggap. Anti yaking makadiyan ing amanwan ning ebanghelyo kaniting Domingo. Kaluguran kong kapatid. Actually, the command to love one another has always been there, being communicated by God in different ways. So what's new in this command of Jesus? Let us listen to what follows. As I have loved you, so you also should love one another. This is what is new. The newness is in loving one another the way Jesus has loved us. Jesus did not say, love one another, period. Rather, He says, love one another as I have loved you. Luguran diye ing balang metong antimonong makanano ra kayong liguran. So ing pamantayan, ing sukatan, alang aliwa nune, ing paralan, ning pamaglugod, ning apong Ginoo. Our standard for loving is the love we experience from Jesus Himself, which is one, unconditional. The love of God is unconditional. When we say unconditional, without measure, without end, no qualifications, no conditions, no ifs, no buts. Makanyan niya po ing lugod ning apong Ginoo kaya katamo. Alayang anya duwan a kondisyones. Basta sinabi ng kaluguran na katamo, that's it. Period. Nothing follows. Agyang nino pa itamo, agyang itamo pa ing peka makasalanang diling tao, kaluguran na ka ning apong Ginoo. Unconditional love. Second, the love of God is self-sacrificing love. The Greek word used to describe Christ-like love is agape. Agape or agape love is pure love. It is generous, gratuitous, disinterested love. With agape love, we learn to give without asking anything in return. So it is not just a filial love, but it is agape love. So we learn to give without asking anything in return. In short, it is a total self-giving love. Total self-giving love. Makanyan nakatamong liguran ning apong Ginoo. Binyenangan
inge gana-gana para kay katamo. And the best tool to describe this is no other than but the cross. Potang lawan me ing krus, hakit mo nung makanano ng binye ning Ginoo, ing sablang lugod para king tao. The best symbol to describe God's love is the cross. And in our human experience, king katamong aldoldo pamibiyebye, nung mantuntamong pialimbawanan, a tao, anong nuka rin asabi tamo, babyedangan inge gana-gana, gagawan dangan inge gana-gana, alangaliwa no ne ring pengari. Nino po kayo ring pengari? Tasyo po ring gamat yo. Dakal pong dakal asalamat kay kayo. Uling kay kayo mi po mumunang diling akakit ing ausandang self-sacrificing love. Kaya kayo mi po minunang diling ikit ing kabaldugan ning tunay lugod. Uling ing lugod yo kaya kami talagang sagad. Malalam. Alang kasing para. Kaya bin po makalungkot potang ding anak eda balong balikdan ing lugod ating gapda karing-karelang pengari. Potang ding anak, they take it for granted. Itang sablang kahayapan, hapig kalubda karela, ding karelang pengari. Ako po, bilang metong apari, apatutuanan ko king sarili ko na totoo ing lugod ning apong Ginoo. Mumunang diling mayakit karing kay katamong pengari. Kaya pin kabang mabiyela ding kay katamong pengari, ding kay katang kaluguran na pengari. Paramdam tamo sana karela ing lugod. E uling burita mong tumbasan itang kayapan agewada kay katamo. E tamo po tumbasan ita, e tamo bayaran ta kapilan paman. At eda naman po anyawaran ita. Ding pengari masaya nala, potang agaga nakatala. Potang paramdam tamo karela, ing lugod ning meto ngayanak. Kaya pinsana, itamong penganak, patawuli, ing gana-gana. Ban paramdam ka rin kaya katamong kaluguran a pengari. Ing kaya katang lugod. Uling ila, ding mino ng migparamdam at migpamalas king lugod ning Diyos. Kaya katamo. Katlo at katataulian, ing lugod ning Diyos, awsan tayang forgiving love. Ita pong mumuna unconditional, itang kadua, self-sacrificing, ing katlo, forgiving. Makanyan niya, ing pangatlong buri ng ituro ning Ginoo karing kayang alagad. Ing paratilasan ng makasadiyang mamatawad. Uling ini mismo, ing kayang depatan karela, pepatawaran nala. The disciples of Jesus abandoned Him, failed Him, denied, betrayed Him. Yet, no recriminations, no reprimands, no blaming. Instead,
He said to them, "Peace be with you." The first time that he appeared to them, he said these magic words, "Peace be with you." Not just once, not just twice, but 3 times to convince his disciples na pepatawaran na nila. That they need to move on already. Ala na ito. Iri na ito. Da naisipan ito. Nalamikilangan lumapit pa si bayo kaya. And if we will try to think of it, this is also true in our Christian life, in our everyday life. Aliwa mo ring alagad ding maglakwan king Ginoo, magtaksil king Ginoo. Nune, dakal pamikatagon king biyeta mo, nalalakwan tayo naman nga pong Ginoo. Pagpalit tayo nga pong Ginoo. Pagtaksilan tayo nga pong Ginoo. But the good news is, parati ang atyo at makasadyang mamatawad kay katamo. At ini mo naman ang pakisabi ng mayap kay katamo, nung iya patawaran na katamo, ita mo sana mamatawad tamo naman, tamo sana maging maymut king pamamatawad. Sinabi na ding Ginoo, mamatawad tamong parati. Masakiting mamatawad. Dapot, uling anak na katamo ning Dios. Agyo tamong gawan ini. At ini sana ing metong karing anyawaran tamo, kaniting banal akapagmasusyan. Ing turuanan nakatamong mamatawad, at di na nakatamong grasyang gawan iting bagay. Ban kanita kalupa na, makapamatawad tamo naman. In the last part of the gospel, it says, we will be known as true disciples of Jesus by the love that we show. A love like that of Jesus, unconditional, ready for selfless sacrifice, and willing to forgive. May we embody in our lives this love of Jesus now and forever. Amen. Amen. Talakad na mo po't pasyag tayong kikatang kasalpantayanan, Sasalpantaya ko, King Diyos, igpang mayupayang tuto, linalang king banwat yato, at kang Heso-Kristong anak ng bugtong aginuta mo, pengagli king upaya ning banalay Espiritu, may bait kang Santa Mariang Birhen, lina sa lalam ng upayang Poncio Pilato, mi pako king krus, mete at mikutkut, tinipaya karing mete, king Katlungaldo, sinubliyang mebye, pepaytas siya banwa, makaluklok wananing Diyos, igpang mayupayang tuto. Ibat ka rin magbalik ya naman keti, ban mo kung karing mabye ang ponme nga mate. Sasalpantaya ko, king banalay Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamakding santo, king pangapatawad daring kasalanan, king pangasublirang mieding mete, at king bie alanganga. Amen. Manalangin tamo, kambening metong apuso at metong asiwala, baning Diyos, pagkaluban na katamong maragul, akagiwan lugod kaya, karing kaparatang tao. At nga tamong sumabi, Ginoo, bustan mong sumulong karing pusumi, ing lugod mo. Ginoo, bustan mong sumulong karing puso mi, ing lugod mo. Nung eta kimot at dapat, maging sagabal tamo, king pamangimot ning Diyos, ban sumawop king tao. Ipanalangin mi keko, o Ginoo. Ginoo, bustan mong sumulong karing pusumi, ing lugod mo. Nung eta mulad, ing Diyos manatili ang tahimik.
Ipanalangin mi keko, o Ginoo. Ginoo, bustan mong sumulong karing puso mi, ing lugod mo. Nung yata makiramdam, ing Diyos manatiliyang alang daramdaman. Ipanalangin mi keko, o Ginoo. Ginoo, bustan mong sumulong karing puso mi, ing lugod mo. Nung yataya italakad iting yato, ing Diyos manatiliyang dayuhan. Ipanalangin mi keko, o Ginoo. Ginoo, bustan mong sumulong karing puso mi, ing lugod mo. Nung yata mamatula at pasikanlog, yayantala tamo ing pakululo ning Diyos. Ipanalangin mi keko, o Ginoo. Ginoo, bustan mong sumulong karing puso mi, ing lugod mo. Nung yata mi kakalugod, ing Diyos manatiliyang ala. Ipanalangin mi keko, o Ginoo. Ginoo, bustan mong sumulong karing puso mi, ing lugod mo. Tanggapan na sana ning Diyos, ing kapasalamatan tamo, yulino sana king kayaryanang maligaya, ring kapatad tamong mayangubye, at ipagkalam na sana ing kapag nasandaring pamisa, ipanalangin mi keko, o Ginoo. Ginoo, bustan mong sumulong karing puso mi, ing lugod mo. Ngeni adwan tamo'y sarilitang kapag nasan. Ipanalangin mi keko, o Ginoo. Ginoo, bustan mong sumulong karing puso mi, ing lugod mo. Ginong Dios, magdili-dili, emi ang apakit, ing lupa mo, karing kapatad mi. Katmuan mo kami, king kang lugod, at maging salamin na kami, ning kang kayapan, king metong at metong. Iti adwan mi, king kapamilatan ng Kristong, Ginoo mi. Amen.
Manalangin kay kapatid, banding kako, at kay kayong dawon, matanggap la, arapaning Diyos, ipang mayupayang totoo. Tanggapan niya sana ning Ginoo, iting daon karing gamat mo, kingi kapuri, ampo ni kaligaya ning lagyo na, kingi kasaplala tamo at ning mabilog ng banal akapulungan. Oy paming miglalang, kapamila tananiting banal a pamili bayan regalo, darakayanan mo kami, king kekang dibinong biye, ipagkaloob mo sa king ing ke kaming gagawan, patnubayan ning beluan ning kekang katutuan. Idiadon be, king lagyo ng Esos aginome. Amen. Ing Ginoo manatili ke kayo, At kekan yat timorin, nayo ring pusoyo. makayat nano king Ginoo. Pasalamatan tayong Ginoo a Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid ing pasalamatan dakang parati at numan ka rin o ipa Diyos king alang angga at lubos mayupaya kapamilatan ng Esokristong Ginome. Pupuryanda ka king lubos maragulatula kaniting panahon ning pamanyubling mebye. Inyang ikristo meging sakripisyo Pascual biya. Kaya di natang ing munag ning bayong panahon, ing makabang pamagari ning pamikasala, me pupos na. Ing mi pahama kayato, miri na niyang bayong biye, ating tao misan pa, me gawayang alang kakulangan. Ing tula ning pamanyubling bebye, babayo ning mabilo kayato, kabang ding sablang koro ring anghel karin banwa. Daralit da ing kekang ligaya, lain makiabi alang tok ng babi kapuryan keka at ngaming kakanta. Tunay kapin banal o iba, iking panibatan ning sablang kabanalan. O dini tapagparalam pumi. Pabanalan mo sa retingayin king espiritu mo, ban para ke kabi, malyari lang katawan at daya ning ginoming Esokristo. Bayami daon ko sang lob king pamaylasat kamatayan. Kinuwane ing tinape, at pe pasalamat yakeka, piraso ne. At binyene karingke ang disipulo nga na, tanggapan niyo iti, ikongan at kanadye. Iti ang kanakong katawan, amidaon para kay kayo. Makanyan mo naman kay batning apunan, kinuaning kalis, pasibayang pe pasalamat keka. At binyening kalis karingkeng disipulo nga na, tanggapan niya iti, ikongan minum ko kaditi. Iting kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo at talanganggang tipan. Ami bubo para kay kahit para karing sablang tao, banggit ami patawaran laring kasalanan. Daptan niyo iti, bilang kapigaganakan
kanako. Pasyag tayong misteryo ng kasal pantayanan. Ini ang ini, kaganakan bi o ipa, ing kamatayan at pamanyubli ng mebya ning anak mo. Darahon biya kay kaiting tinapi ning bi, at ing kalis ning kaligtasan. Laiming pa salamatan kaya ka, ing pepalarian mo kaming matampang talakad arapan mo ban sumuyo kaya ka. Mapakumbabaming pagamuambo, kingi kaming ansanang misulusulo, king katawan at dayan ng Kristo, tipunan na kaming anting metong ning Espiritu Santo. Ganakad be o ipaing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato. Banbiganap yaking lugod, kambe ng Leo, 14, ingke kaming Papa. I-Florentino, ingke kaming Arsobispo. I-Pasiano, ingke kaming Arsobispo Emerito. Ringke kaming kapatid arelioso at reliosa at ding sablang pari. Ganakan mula naman ding kapatid ming pepaynawan at maninayang subling biye. At ding sablang may hango na biye, tanggapan mo sana king maligaya mong harapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alang angga, ban kaya binang Maria, ing birhen indo ning Diyos, kaya binang San Jose, akayang pakamalan na esposo, ring apostol, lalong-lalo na isan Udas Tadeo, akay kaming patulunan at tinupad, king malmong kaburian, king kekabaning panahon, purian dakat paligayan, kapamilatan ng Jesucristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kaya, ipang mayupayang tuto, kagumning banalay Espiritu, purian dakat parangalan, manggaman king alang angga. Ing Ginoo nakatamo mo tiruan ng mikakalugon. Nunetiro na naman kaya katabo, nung makanano yung luguran, ing ipatang at syubanwa. Mahusta mong ini king ipatang balugod, bilang patuto ning kaya katamong maragul, akapasalamatan.
Ikabos mo kami, o Ginoo, king sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan, king panahon be, banging kasaupan, ing kang pakalolo, parati king mikabos, king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang maninay kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Esukristo, kaming talapangabos. Uling kaya kayong kayarian, ating kayupayan, ampon ning ligaya, manggaman king alanganga. O ginuming Esukristo, asinabi karingke kang apostol, ing kapayalapan dalakwan ko kay kayo, ing kapayapan ko babye ko kay kayo. Emo sa babalikdan din kaya kaming kasalanan, nunilaon ming kasalpantayanan ning kaya kang iglesia. At pamayapan men pon bilugan nagpangking kaburian mo, ikang mabibiyat magari, manggaman king alang angga. Amen. Ing kapayapaning Ginoo manatili sang parati kaya kayo. At kaya kanti mo rin. Bilang mikakapatad, amikalugod at biyasang mamatawad, king balang metong, ipakit tangin ning mikakametong taking kapayapan. Kapayapan, kapayapan. Kalura kong kapatad nyo, ing ginutamong Esukristo, ing katabong apong Ginoo, aparating makasadyang mamatawad. Mapalad lang, ring mayaos, hingapunan ning kordero. Ginoo, kung matampang tanggap ka, dapat yagkas miyay nga mano mo, kumayap na ako. Ing katawan at daya ng Kristo, isad-sad na katamungan ang gaking biye alang angga. Amen.
third Sunday pong any for the month of May at yung pong second collection. Irem pong second collection for May, adwala punta lang ng World Communication Sunday. Yan po po yung Opus Sancti Petri or St. Peter the Apostles. O hindi po yung second collection tamo niya milabas sa bulan April, ita pong Good Friday, itang Terra Sancta Collection, Holy Land second collection, 28,925. Data pong third Sunday naman ning April, kening 7:30 a.m. at intang second collection 7,506. Pero all in all, may kakolekta tamong 21,742. Mintani man po keng Alay Kapwa Collection ning Social Action Center ning Kekatamong Archdiocese. O inipin kakatang financial report for the month of April, income 461,741, expenses 416,926.12, ating mitagan pang 44,814.88, uling bitak lang po rin mitagan, 100% ing maging Paris share ning keng income 44,814.88. Ing gastos, ito pong sinubsidize na ning Paris funds keng land expenses, 65,869. Ito pong annual maintenance, daring kaya katangaduang Giant funds, 44,800. Po itang usual RQS, ang pong further studies. Ing expenses, pumiras 120,669. Kulang laret ang Paris share. Anyapin po rin pera for April, may bawas la po, meging lang 609,366.70. Kapabaluan po. The St. Thaddeus Parish marks the arrival of its new parish priest, Reverend Monsignor Ricardo Serrano, on Thursday, May 22. May we therefore invite our parish community to join us in welcoming Monsignor Rick Serrano and in his installation at 9 a.m. this coming Thursday. In connection with this, there will be no masses on Tuesday and Wednesday of this coming week. Dakal pong salamat. Talakad ta po. Manalangin tamo. Malugoday pa para kay kami ing Eukaristiyang pekisuluan be, tandane ning malyari king mabiyasang lugod, king metong at metong, antimonong makananon na king liguran esos, angga king kapupusan, at alang angganan. Salamat keka, para king lugod, ape pakit mo ke kabe. Bustan bong ing lugod me, iyang patutuo, king sablang lugod, ating gapming ibat keka. King ing pamagkapilit ming mikalat, king tulamot katuliran, iyang tumaid karing taong makakilala keka, antiing bukod mong tunay Diyos, at tanggap, king bugtong at tinubod mo, Yesu Kristong Ginome. Amen. Ing Ginoo manatili ake kayo. At kaya kantimori. At bendisyonan na kayo ning Diyos sa mayupayang totoo, ing Ipa, ating anak, ating banal ay Espiritu. Amen. Ing misa midaone, ume kayo at parating mikakalugod. Aleluya, aleluya. Salamat King Diyos. Aleluya, aleluya.